Mwiriwe neza. Iyi ngiyi ni Sport Journalism Galaxy TV. Ahangaha wakura amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aka kanya rero nta kintu ngiye kubabwiraho, bamwita Hicham Bousefiani. Uyu musore ni umunyamaroke. Mbere yuko nkomeza mbabwira byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu musore ndetse n'amateka ye agiye atandukanye, babwira ubushongore n'ubukaka bwe, babwira byinshi byaranze kariyeri ye, babwira imyaka afite, babwira ubuhanga yihariyeho, babwira ati nihe agomba kwerekeza, ndetse mbabwira byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu musore. Reka manzi mbabwire ngo wowe utarakora subscribe nta kindi gusaba, dufashe ukore subscribe kugira ngo ukomeze ubone update zose zizajya zigezweho hano mu mikino, ndetse ubone byinshi bigiye bitandukanye, amakuru aba arimo avugwa mu batransferi, uko amakipe yacu azajya bayiteguye muri shampiyona, kipe y'igihugu izaba yiteguye imikino mpuzamahanga ndetse na byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha ubusesenguzi nicyo kintu twitaho. Ahangaha wakura ubwino mu mikino, ahangaha nta kindi wakura ni ya nkuru utasanga ahandi hose. Ahangaha hakura byinshi bigiye bitandukanye. Rero aka kanya nta kintu ngiye kubabwira, ni Hicham Bousefiani. Yungu ni umusore rwose ukomoka mu gihugu cya Maroc, mu gace k'Iraba. Ahangaha ni imwe mu mijyi ikomeye cyane mu gihugu cya Maroc. Uyu musore aka kanya akinira ikipe ya FAR Rabat yo mu gihugu cya Maroc. Mbabwira ko yungu iyi FAR Rabat niyo yakinagamo uwitwa Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende, akaba yakiyemo imyaka 2 yose nyuma yaho avuye mu ikipe ya PFC n'ubundi akaretsa muri FAR Rabat. Uyu musore Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende akiva muri APR akajya muri FAR Rabat n'ubundi yakomeje kuba inkingi ya mwamba. Gusa aka kanya si Mangwende ngiye kubabwira, ahubwo ndi kubabwira ku witwa Hicham Bousefiani. Uyu nguyu rero aka kanya ndimo ndabwira ko akina muri FAR Rabat, gusa siyo kipe yakinyemo nyine mu gihugu cya Maroc, ahubwo yakinye mu ikipe ya Malaga yo mu gihugu cya Espagne ndetse na Wydad Athletic Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Akaba ari nayo kipe ahereyemo mbere yuko ajya muri Malaga yo mu gihugu cya Maroc. Ni Malaga yakinyemo avuye muri Wydad, nyuma yo yatsinze ibitego 17 muri sezo imwe mu gihugu cya Maroc. Ikipe ya Malaga ibasha kuba yamwifuza. Uyu nguyu ni umusore imyaka 26, birumvikana ko atari umwana, kuko imyaka 26 bari imyaka itari mike cyane, kandi nanone si imyaka myinshi kuko ntago ari muri babakinyi twavuga ko bakuze. Gusa nanone ntago aba ari imyaka mike yo kuvuga ko twavuga ko ari umwana, ariko nanone si umukinyi mukuru nk'abandi bose. Uyu musore Hicham Bousefiani afite imyaka 26 y'amavuko, yavuye mu ikipe ya Wydad Athletic Casablanca afite imyaka 20 y'amavuko. Amara muri Malaga imyaka 3. Nk'umuntu wakinye muri Malaga imyaka 3 babyumvikana ko ari umukinyi w'umuhanga, kuko kugira ngo ujye muri bino bihugu cya Espagne, ikipe ya Malaga niba nibuka neza yakinye muri Malaga ikiri mu cyiciro cya mbere, dore ko imaze imyaka 2 imanutse mu cyiciro cya kabiri. kandi nanone nubwo bitari mu cyiciro cya mbere cyangwa se iri mu cya kabiri, gukina byo nyine mu cyiciro cya kabiri mu ikipe mu gihugu cya Espagne aba ari ibintu bitoroshye, kuko urebye mu Banyarwanda bakinye ahantu hakomeye, cyangwa se Abanyarwanda bakinye ahantu heza kurusha abandi, nta numwe urakina muri shampiyona ikomeye nko muri shampiyona y'ikipe muri shampiyona ya Espagne. Rero uyu nguyu Hicham Bousefiani yakiniye mu gihugu cya Espagne. Rero amakuru twabashe gutoza nuko mu gihe yamaze mu gihugu cya Espagne imyaka igera kuri 2 yatsindiye ikipe ye ibitego 18, ubwo bivuze ko ari ibitego 9 muri sezo. Buri sezo wavuga ko yatsindemo ibitego 9, kandi kuba wajya mu gihugu cya Espagne ni ikipe nka Malaga ukaba wabasha gukora amateka nk'ayanga. Noneho ukina ku ruhande utari umukinyi umwataka pick, ukaba ukina ku ruhande ari ibintu biguranye cyane, dore ko abenshi bajya n'ubundi muri shampiyona nk'izi ngizi usanga kwiyadopta byonyine bibagoye kurusha no kubona umwanya ngo bakine, ahubwo kwiyadopta byonyine akaba ari ikintu gikomeye. Ariko uyu nguyu Hicham Bousefiani we yageze yabasha kwiyadopta, ndetse abona n'iminota mike yo kuba yakina. Rero uyu nguyu ni umukinyi ukomeye wo kuza kuba yafasha ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu cyangwa se intare batinya. Nshuti zanjye, ahangaha ni Sport Journalism Galaxy TV. Nkomeza buri gihe mbabwira ko iyo ukoze subscribe ubudaye imbaraga, kandi niba wakunze ibiganiro twakoze, please jya muri comment utubwire ati ugira icyo uvuga, utubwire ko twaguha ibintu byiza. Niba wumva wabikunze kora like, niba ushaka gusangiza inshuti zawe kora share kugira ngo ushyire mu yandi magroupe, kugira ngo inshuti zawe zibone inkuru zizewe, kandi za nkuru aba arakasa mutwe, za nkuru ziba ari breaking news, inkuru ziri mu busesenguzi. Rero
aka kanya ngiye kubabwira ku mateka y'uyu nguyu Hicham Bousefiani, ndetse mbabwiye n'amahirwe hari yuko yaza kuba yakina ikipe ya APR FC. Bari kumabwira ku mateka mu ikipe ya FAR Rabat uyu mwaka, ngiye kubabwira ku mahirwe hari yo kuba yaza gukina ikipe ya APR FC. Uyu musore ntagahenze kuko muri contract ye ku mezi 6 asigaranye muri FAR Rabat biravugwa ko ahagaze agaciro k'25 by'ama euro, bivuze ko ari nka $30 z'amanyarwanda. Ubwo nkuko mbibabwiye si umuntu uhenze kuko $30 si amafaranga menshi ku buryo ikipe ya APR FC itayabona. Ni $25 by'amayero, bivuze ko ni nka $30 z'amanyarwanda, niko gaciro ke ahagaze ku isoko nkuko transfer market ibivuga. Uyu nguyu rero Hicham Bousefiani mu ikipe ya FAR Rabat uyu mwaka nabo byamuhiriye kuko match nyinshi ubona ko ajyamo asimbuye cyangwa se agakinamo iminota mike gusa. Muri match enye amaze gukina muri no saison amaze gutsindamo igitego kimwe nk'umuntu usimbura. Nago statistique mbi kuko nka Mugisha Gilbert barafinda muri APR FC ukina match zose ibi bitego ntabyo afite, kandi nimwe mu bakinyi babanzamo kandi bakora amateka. Tuvuga ko abakinyi b'abahanga uwitwa Nodobo Chidiebere, uyu nguyu nawe ibitego ntabyo afite, dore ko we n'imikino yakinyi berirwa ku myanya y'intoki. Abitwa ba Godwin Odibo aba nabo n'abakinyi bakina ku mandi cyangwa se abawinga macacari ngaho uyu musore Hicham Bousefiani akina, nawe ibi bitego ntabyo afite. Rero bishatse kuvuga ko uyu nguyu n'ubundi Hicham Bousefiani ukurikije amateka ye byinshi byaranze kariyeri ye, ari umwe mu bakinyi baza bagatanga challenge, ndetse akaba yakozaho aba basore bandi ubona ko umusaruro wabo uri hasi cyane, akaba yaza akaba yakora ibitangaza bitakozwe n'abatari bake cyangwa se bitakozwe na buri umwe mu ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Please kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru y'imikino azajya bagezweho. Extra Vista ndagukunda cyane. Ciao ciao.